Umuntu omusha njengoba kulangane bafuna abasha angenicishi bazalwane satofa ngumdoli la. Ngicela kufunza nanke emavi alapha ku John 8 verse 32 athi niyawulala iqiniso leqiniso liyawukhulula. Bazalwane sicela ukuthandazanya ukuze sivule inkonzo singathi umuntu angathandaza ngenhliziyo yakhe lelatiko iqiniso leli limkhululako umuntu ngoba bazalwane singakwenda konke lesikwendayo kanti iqiniso eside kufanele ukuthi siya actor noma ngasiya actor bazalwane antonyuke emagama asinike Lord we say sesithiwe
Nkosi ngasezulwini ebuhlungu sase sayibona babe Nkosi Stefana namalanga Nkosi la ithwe umusa kangaka Nkosi emhlabeni babethoxele asisibona abangcono kunalaba ngekho la Bible lithi babethoxele insuku talotelwe ngwesifazane Nkosi imfishane nakhona Nkosi igcwele lusini kodwa siyabonga namhlanje Nkosi kuhlangana nje phasana liphahla Nkosi mahalala still khona babe live lapho thina baba singakuyekeli ukuhlangana ngoba labanye bamakwenda kodwa kuthi uNkulunkulu ethoxele thine asingakuyekeli kwenta lokuhle ngoba nasikwenda in due time oh God siyawuvuna baba ethoxele ke siyacela uNkulunkulu ethoxele ube khona Nkosi nalithende lehlangana ube uNkulunkulu walabantu laba Nkosi enkonzweni yabantu abasha ube uNkulunkulu walesivwe sakho Nkosi singene babelane kushiyana kwethu labanye Nkosi imimoya yabo Nkosi phakathi kanti abanye baphakeme ngenxa yedifo lobeteledo but today oh God as we pray that your divine encounter can be in this house thithe loya naloya babe lokhona la ngelugobo lwakho my Jesus and my Father ngoba thine babe bukhona bakho uyafanana babe nemvula lesina ehlele emhlabathini ingashiyi ungabamazi sibathisa babe emsamo wakho magama lika Jesu Kristu lophila ngoba Nkosi kukhona bakho nobumqoke impilweni yethu siyasondela phambi kwakho Nkosi nemndeni uNkulunkulu wakaChikinyere my God and my Father mwewethu Nkosi nowathi dinsuku tabo Nkosi bonke abantu abakhona emhlabeni and kunemfutho njengoba lakho yona lathi ngisho netinwele Nkosi letikhona inhloko uyadaphi ngatinye lase lithi babethongwele ngemicabango yethu ingakaphumisela uyayala siyathandaza Nkosi imana lomndeni uNkulunkulu ohluphekile ekuseni egameni lika Jesu Kristu babophe Nkosi inhliziyo yabo lithi telivila Nkosi umhlangano ofekekile Nkosi wephuli lase lithi Nkosi nenthambo uNkulunkulu ebhunyako uNkulunkulu ethoxele awilahli wena bese uyayikhuphula kodwa wena shongwe ukuthi lokho Nkosi lokwethembisa ivili lakho uyakumelela siyabonga babethoxele ukuthi vele lomndeni uNkulunkulu as we pray today uthola imbududo lemendla leyipackage yesalvation kubeka babethoxele basalungiselela nje nabo konke lokuthakwenziwa kuze kufinishwe ithambo labo mana nabo uNkulunkulu ethothembekile egameni lika Jesu Kristu wathina baqinise Nkosi emadvo in the mighty name of Jesus Christ the Son of the living God we just want to lay our lives oh God before you oh God emntwana wakho Nkosi lokuqola ngayihlelo imana ayi Nkosi umentele umusa uNkulunkulu ethoxele livili lethu lesikalithola Nkosi lihleshulwa inceku yakho nalo Nkosi mbeke endlini yakho nato tonke ihlelo for the glory of your Son Jesus Christ whom we love. Thank you Spirit of the living God. Sicela umphindele la ingoma lethandana ngithembela abantu abasha khona la bafuna kuwena angithi babulabasha khulu yesabeka wathembekile amen Amen.
bamlabasha babuye nawo le tulo kunemfihlo namfundisi angithi beka uthela umlilo bengazi ukuthi uthisha kuphi umfundisi ngala emkhovu asiphumanga khona bengicela abazalwane sikhuthuze ibudget yemfundo kodwa asinikelisa asetameni Jesu Kristu waseNazaretha sisonzela kuwe somandla Nkosi njengoba ilizwi lakho selishido ngathi asincumele thine ukuthi sidawunikela kanjani ubhedelo siphushako sesinikele keNkulunkulu lophilako baba lengcwele uthe Nkosi wena uyanaka umnikelo wemuntu ngamunye nangamunye siyathandaza ke Nkosi kwangathi unganaka ngamunye nangamunye idzingo ethu Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakucela keNkulunkulu ukuthi ubamangalise labazalwane sebanikele namuhla ubamangalise Nkosi konke Nkosi labakufisile bangathi kungaphumelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha singeke sikhohle ke Nkosi nemnikelo sonikelwe Nkosi welikhandlela Nkosi kwangathi Nkosi la uyakhona ungafike umultiply ufike uvale tikhala letiningi Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sithandazela ke nalomndeni Nkosi kulesimo Nkosi lobanikete sona Nkosi bangathi ungabekhala egameni lika Jesu Kristu ngiyacela abamhlabasha emavashavasha maketsheli egama lemavashavasha ngathi ngikhona lakhe sense manje engisolo ungaliva kahle but before that asikakhohlwa ngabongake bethu ngifuna nje ukuthatha leli thuba ngithi happy Mother's Day siyalithanda bazalwane bengicela ingoma yebamhlaba lonto ohlala phasi nyalo kunamule kutokwendiwa ipraise team nebamhlabasha la engathi inkosi ngeke yamnika kuthula
ilaniso lakho ni-Praise Team bamlabasha. Emsini yamsola yini. Bengicela ngekuphuka lokukhulu Nkosi yami coordinator entengembili. Umalusi olungile sanibonana egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu siphela amathuba kafana nalanga ukuthi siteste ukhonda sijabule ebukhoneni bakhe. Haleluya. Ngwakamasina ke mina isibongo sami igama lami nginguNkosi. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Haleluya. Ngiyabathanda nebantu labasha. Haleluya. Haleluya. Umnanzi ke bathi lithi ivula uNkulunkulu bafanana nemicibisholo esandleni seliqhawe. So ngiyayibona mose imicibisholo lesoloku ijiko iyadisho ukuthi inemandla. Haleluya. Kanjalo ke akukhanye kukhanya kwenu embi kwebantu kuze babone lokulungile leni kwendawo bese bathumisa uyihlo losezulwini. Haleluya. Ngitenje nenkonzo lemfishane bathandekayo kude wemukela tivakashi tethu bathi akusito tivakashi bantu bethu. Haleluya. Asibashayele intanda basana. Usho njalo Matewu uthi akukhanyi kukhanya kwenu uze bantu batodumisa uyihlo losezulwini. Haleluya. Amen. Sinentombazane ke lakhaya lefunza lapha euniversity eKwaLuseni. Le ntombazane kusho ukuthi ikutshengisile lokukhanya iseselapha euniversity. Ingakho ke namuhla sivakashele bathandekayo bathi abantu abethu aseside nathi sitawunyathela mahwala lekhaya kithi sibone. Haleluya. Siyambonga ke uNkulunkulu sinabathobile lakhaya Dlamini lofunza eUniversity of Eswatini. Thina safunza kusengiyuniswa nyalo sengiyuneswa. Haleluya.
uhlanganyela ke nalabazalwane bantwana belibandla lapha bevangeli labane cell group yabo lapha eKwaLuseni. So imandate yabo le Great Commission imfundisi ekuthi hambani nende abantu ini bafunzi bami. So ke ngako nganyalo shothi ukutshengisile ke batho lokukhanya ngoba lithi leBhayibheli esibana singasifihli ngaphasa sifanane nedolobha kuphi lelisenthabeni khona bonke abantu batawubona. Haleluya. Ngaloku hloniphekile ngicabanga ukuthi yendumiso nithini anginado. Okay, batadisa ukumisela abathandekayo ngimhlabelelisi ngiyacela chairperson wale UNESWA Evangelical Cell Group ede ngaphambili bathandekayo batosivusela kafishane. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ngithathe lethuba nginivusele nonke bazalwane egameni lenkosi. Ngivusele kumfundisi Jele angikwathi kodwa ngiyasola nguwe. Hallelujah. Ngivusele na kumfundisi Mohammed bazalwane ngiyamathi manje ngiyelonga ngathi. Hallelujah bazalwane. Kulula ukwathi nawo malanga embili. Hallelujah bazalwane. Amen. Bazalwane ngingathini ngizandwe inkosi ngiyowakadlamini bazalwane ekhaya kithi kuse Shiselweni bazalwane enzaweni yase Jericho ngikhonta khona bazalwane Evangelical Church Jericho anda umfundisi RFGP Simelane bazalwane. Hallelujah. I-district yaseMhlosheni. Hallelujah. Namuhla bazalwane sewukhulumile coordinator. Hallelujah. Happy Mother's Day coordinator. Hallelujah. Nani nonke bomama bethu. Hallelujah. Usibusiso kuba nani bazalwane sikhule sinjena kungenxa yenu. Hallelujah. Maye siyabonga kusithanza, maye siyabonga kusinaka. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Bazalwane njengoba sebashilo bazalwane sisuka University of Eswatini bazalwane Bhoti Luyengo bazalwane eNgwaluseni campus akhona ema-cell group bazalwane. Hallelujah. Kafishane nje ngayichaza i-cell group bazalwane mula kuyahlangane khona bazalwane base-evangelical every Tuesday nga-6 bayahlangana bakhonke bazalwane bendele kulokukhuthazwa libandla. Hallelujah. Benze intandla ditawuba khona ibandla ke bazalwane liyakhuthaza lokho. Hallelujah. Bazalwane besingeda sonke kodwa ngenxa yesikhathi bazalwane bathi nje akusukume mina. Hallelujah. Hawo abasukume bathi luza. Hallelujah. Sukumani bazalwane. Hallelujah. Halemna kusho mfundisi kude lenguvile bazalwane. They are all singing. Angisho kusingithini. Basikude lenguvile. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Cha bazalwane
sikhonta nabathobile bakadlamini bazalwane angimkhulumeli ngoba kumsisi wami she attend bazalwane in fact bonke lesinabo labakhona labanye but lesinabo lana laba always labahlale bakhona haleluya bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane kungumgomo wethu bazalwane ukuthi sihambele emabandla ekakhulu kade la nkolane bazalwane bethu haleluya bazalwane siyabonga kakhulu sibathobile kukhombisa ukukhola ngisho se-university haleluya ngicela kufunda nalivi bazalwane ngingakangeni labangithume kona kuba seKolose chapter 2 verse 3 uthi-ke kuye kuthukuswe emagugu onke ekuhlakanipha newekwati haleluya bazalwane ikhona inkosi lethukuswe kuye emagugu ekuhlakanipha nekwati noma besingaba se-university siphume nama-degrees siphume nama-masters nako konke but kukhona inkosi lethukuswe kuye emagugu ekuhlakanipha nekwati haleluya bazalwane haleluya bazalwane babe sebangithuma ke bazalwane bathi I should just share a brief motivation haleluya bazalwane ngiyakholwa ngeke ngize ngicede 10 minutes mfundisi ngiyabona soyatrotha haleluya bazalwane angisheshe ngibe mfisha bazalwane haleluya bazalwane ngisinzisiwe ngiyamthanda Jesu ngelekelwa inkosi nami bazalwane yangibida ngiyamkhumbula kahle Isaiah chapter 1 verse 18 nakakhuluma athi woda sibonsane haleluya uthi noma beletono tibophu njengengathi ngiyawudihlanda kube mhlophe njengangocwala haleluya asikethi bazalwane mntawuvangela ngiyakholwa siyabuya sibeke ethende simemetele kakhulu kodwa nje namhla bazalwane anconde kajeni haleluya ngiyajabula kubona njalo ngathika umntana enkosi sivame ukubonana esenza nawe yalaphayana nanali jamu umkhaya wami wakithi sekuyabonakala ngenza lutho bakhona bakithi haleluya bazalwane ngicela bazalwane kungena kwa-agenda yami bazalwane kukhuluma ngesihloko lesifisha lesithi run your race to seize the prize haleluya run your race to seize the prize haleluya bazalwane nangimotivate esontweni ngiye-quote scripture bazalwane 1 Corinthians chapter 9 verse 24 ukhona yena ongasifundzela bazalwane haleluya angifunze ngesiswati tawusufunza ngesiNgisi ngoba lesiswati asibeki kahle anadi yini ukuthi labagijima ngekuncintisana bagijima bonke kodwa munye lowemukela umhlomelo nani ke gijimani khona lento ewuthola lo mhlomelo ngicela bazalwane sifunde ngesiNgisi kusenoti la haleluya bazalwane haleluya lo ngafunza bazalwane haleluya inemandla inoti bazalwane. Do you not know that Yes. in a race all the runners run, Yes. but only one gets the prize? Yes. Run in such a way as to get the prize. ngicela uphinde lephathi yegcina lecala ngarun Run in such a way as to get the prize. haleluya sihloko sami sithi run your race to seize the prize haleluya kuthiwa lo mhlomelo utholwa kulo first one not everyone received the prize but the prize is received by the first one haleluya briefly bazalwane when I was doing grade 2 I went home with my report by then bazalwane nasisa masiphuma esikoleni siphethe ama report bese singadivuleki so ngayithatha ngayinika make ngathi nangiyinika make le report ngambona shintsha lobuso ngambona ukuthi kahle kahle uphatheke kabuhlungu lo mdzana haleluya ngathi nangisondzela nami sevele sengiphelile sengifisa kwathi kwentekani ngikhanza bazalwane ngithole position 2 haleluya she said if you're not first one you are forgotten haleluya kuthiwa bazalwane the race iwinwa ngilona lobe wokucala haleluya let us run bazalwane in such a way to win the prize hallelujah umuntu osho lokho bazalwane because if you run for the prize you are not ordinary but you are extraordinary akusibo bonke labawuthola lo mhlomelo but lo mhlomelo specifically for those who run for the prize hallelujah bazalwane ngiyawuthinta kule thing 3 bazalwane lo tentako kuze utawuthola the prize hallelujah hallelujah bazalwane run to win the prize run to win the prize baningi labagijimako baningi labakwentako bazalwane but lo winako bazalwane unokugijima kahle hallelujah uthi William Shakespeare some are born great some they achieve greatness and some are born with the greatness thrust upon them hallelujah it trust bazalwane it is a push factor it is a burning desire it is the exuberance lo ukuthi bazalwane ngiyafuna ukuba somebody great hallelujah let us run bazalwane to win the prize hallelujah bazalwane. If we're going to run to win the prize first, bazalwane, we shall have a purpose. We shall be intentional. But when we have a purpose, because the purpose, bazalwane, hallelujah. If you have a purpose, so you need to run
towards that goal. The goal is what keeps you going. Awuhambi because noma ubabuka lapha egijimeni kukhona lo vele ubone ngalomtimba uthi lona kayinzawo. But I want to say to you, run to win the prize with commitment. Be purposeful. Have an ambition. Be visionary. Mongabuka status I always say, believe with vision. Then you act with purpose. Hallelujah. Ngiqhubeke bazalwane, ngene kwesithuba bazalwane. Those bazalwane labatawuthola the prize are those who are willing to persevere. Kuthi ma challenges kude, but you run with perseverance. Uthi ke nakakhuluma lomunye uthi perseverance is the mother of success. Let us persevere bazalwane. Let us pursue noma kunetinkinga asiqhubeke ngemandla and run. Hallelujah. Run bazalwane. This action word bazalwane usho ukuthi awuhambi nje. You are not just perambulating, but bazalwane you run. Usho ukuthi bazalwane uhamba with commitment. You persevere. Hallelujah. In 1968 bazalwane nangikhotha kahle kwake kwaba nema Olympics eTanzania. Now not eTanzania bazalwane eMexico. Nakunema Olympics eMexico kuthiwa bekukhona ingijimi yaseTanzania. Le ngijimi yaseTanzania bazalwane kuthiwa yatilungiselela kakhulu. Yathi lethi yaqala isusa lomncintiswane yasiyalimala edolweni ku20 kilometers. Kuthiwa bazalwane bahamba bonke kuthiwa bese kusele a few crowd labasele nje bazalwane lapha sebabukebukela kuthiwa lapho lebe basele bayibona seyita solinyengena. Bathi kude uthi hluphelani competition iphelile. Kuthiwa ayathi le ngijimi my country did not send me 5,000 miles to start the race, but my country has sent me 5,000 miles to finish the race. If you persevere, we are going to finish the race. Quitters, they never win. Winners, they never quit. Thomas Edison bazalwane wazama to produce light. Mula khona afunza khona ukuthi many substances cannot produce light, but akazama give up. Umuntu will never give up. Ungenelo kwegcina. Bengithi ku3. Discipline. Your attitude determines your altitude. Asangiphinzi. Your attitude determines your altitude. You are a product of your attitude. The way you perceive things determines ukuthi uyawuphethe laphi. Ungababude nabantu labadzala. Kwadingeka ukuthi discipline kube khona tinto lotincisha tona. Why? Because ufuna prize lofuna kuyiwina. Discipline is very, very important. It is the backbone of success. Sengiyagcina bazalwane isikhathi sami sifisha kakhulu. Ngiyawubuya ngalenye la ngiyakholwa. Angivale ngana statement. Lesakhulunywa bazalwane often attributed to Winston Churchill bazalwane, Prime Minister wase Britain. Success is not final. Failure is not fatal, but it is the courage to continue that count. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Siyethemba ukuthi khona lothinzekile. Siyethemba ukuthi ukhona lofisa ukushintsha. Bazalwane ngingabisela iMC bengingacela mfundisi umane usithandazele. Amen. Siyabonga abangcwele, siyabonga sihlalo. Sibonga abantu abatshala bakhona endlini. Ngiyacela siphakamise izandla. Baba wethu lengcwele isenkosi yeJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu lengcwele namanje nini. Sibonga baba umsebenzi uNkulunkulu wethu lengcwele lo wendawo kubantwana bakho. Uthi inkosi noma bakhashane nasekhaya bakhashane nemabandla kodwa babone kufanele ukuthi inkosi bachubeke babe bafellowship kanye. Siyabonga uNkulunkulu wethu lengcwele ngana umsebenzi we-cell group babe lese UNESCO yebantwana base evangelical. Siyathandaza Nkosi ukuthi uchubeke babe uyigcine le group babe uyiphakamise uyisebenzise babe for the glory of your kingdom. Sithandazela babe ukuthi nakulamanye ema-institutions babe bazalwane bangabuka indlela babe lenhle babe yokugcina ukukholwa kwebantwana labasha. Siyathandaza uNkulunkulu wethu lengcwele ukuthi uchubeke babe uvule nemikhawulo yabo uNkulunkulu wethu lengcwele. Konke labakwendako babe nalabakuthinzako kuphumelele babe thina siyaphakamisa ndumo kuwe simakadze manje kuze kube phakathe. Amen. Sibonge nje bazalwane
ukusigcinela siswethu laphana. Nyalo-ke sekushoda uTemile lekusegroup Tuesday ngegazi. Amen bazalwane. Bengicela i-praise team ngicalele ingoma sisukumise ingceke inkosi. Nadia ujumoya uthandaza sosiyami iyacela mangihambe kanye nawe Nkosi yami angifune Ngingivusele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Ake nithi hallelujah. Ake nithi hallelujah. Ake nithi happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo kukhonda kanye. Siyabonga kakhulu kubantu abasha labazivakashele. Ngibazalwane amalanga amaye siyavakashela. Hallelujah. Ake shayele uNkulunkulu uthando. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. The few items engicela ukuthi ngiwedlulise singakachubekele evini. Bathandekayo lokumnanzi ngelibandla ukuthi likhule. Hallelujah. Ngakho ke kulesikhathi ngicela bazalwane kunemndeni akashongwe. Ngicela ukuthi benyuke bethe ngempili. Umndeni wamake Vuyishongwe. Hallelujah. Ngicela bethe ngempili bangcwele. Lo mndeni bathandekayo u-indicateile ukuthi bafisile ukuthi basijoyine Evangelical Church kuMaphalanga. Hallelujah. Batati khulumela bazalwane ngicela banika umbhobho banivusele. Hallelujah. Hallelujah. Phela kumnanzi bala. Into yasihlalisa seva bathi be at home not feel at home. Sathi asisendi. Uyadlala bathandeka kuhlalela ngalana vele eRoma. Imake Vuyi ngwakaMbingo make Shongwe. Umphana kaNkulunkulu bensinzisiwe. Nebafana ke labangu 3 shoda babili abasesikolweni. Lona ngumshana, lo munye usesikolweni, nalo munye usesikolweni. Ndawo bathi bathandekayo. Nyalo ngajula ukuthi abakhona lo sesikolweni ufundza naleJozi. Ngiyajabula khanze youth ivutha kanje. Ngiyamthanda youth. Delight yourself in the Lord. Kude lokho kuhlukanisa nasimakazi. You're in the right track. This is the make or break. Nanisikhathi la usesemncane nje. Na utaba i-youth leto wende ma-drugs noma ihambe nje yenta timvo letinjalo. Lapho wonakala khona i-future yakho. Nyalo nje nasicocodza khona i-future. Nanihlele Nkosini, I am so happy kakhulu. Ngiyabonga ke bomake basemahora la kumukela. Nasetingcingweni even though ngisangakanjwayeli kahle but ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba sizosebenzisana. Ngumphana kaNkulunkulu ke ngiyengithanze Psalms 121 lapho kuthi ngiphakamisele emehlo ametinthabeni ngoba isito lami luvela khona. Luvela kuSimakathe. Ngimbonile ke Simakathe maye uyagcinana Simakathe and he's such a covenant keeper. Konke lakuthembisiwe uyakufeza. Sitawujwayelana nje sitawatana ukuthi siphila kanjani sonke impilo yami ikufakazi nje balelo verse ngicela kushiya lapho mshana Dr.
Ngempela sana kabaleka Jesu. Abangi wesile wahlala esibhedlela. Senze singithathe Jesu. Salute. Hallelujah. Mani bazalwane ngiphethe lapha bazalwane iconstitution yethu sitokwenda kahle lokho. Bathandekayo umndeni wakashongwe usuka ebandleni levangeli eMhlume. Lapho maka besebenza khona kepha ke ngekushintsha ke kwemsebenzi sebahlala ngala enkulu njengobashido. So ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngaloko. Ithi ke le constitution lapha bylaw number 62.6. A new member can be accepted into the local church in one or all of the following ways. Born again believers stand up and say amen. 2 born again believers will lift up their right hands. 3 all born again believers shake hand of the new member. Hallelujah. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi thine ke mhlambe ngeke sikwende konke kodwa nje in the interest of time bathandekayo kunanal form new membership form. Hallelujah. Ngithi ke ngaloko ke bazalwane nalabanye labanesifiso sekuthi basijoin Evangelical Church eMahwalala leli form leli litholakala kumfundisi ngoba le new member lele renewal ngalithola kumabhalana kodwa lele new member litholakala kumfundisi. So ke available bazalwane ningangithinza bangcwele ukuthi ni join lebo ukuthi bazalwane also recognize ukuthi kunebazalwane bethu le ngenxa yesikole nemsebenzi ukhanza sibanawo lamanye amabandla emakhaya kodwa nabangalaba khethe kuhlanganyela nathi siyakwenda lokho bazalwane ngeta kumfundisi lokumqoka ukuthi kufuna weluswe esambweni kwadeke ukuthi na ungekho ekhaya ukuphi. So ke bazalwane njengoba nibona nje nabo ubhuti sithole ngalapha nabo uhlanze banema local church lamanye labahlanganyela kuwo kodwa nabalami babani bakumahwalala. Hallelujah. Siyakhuthaza ke lokho bazalwane ngiyacela ukuthi kunama ke la kunemuntu lomushala ngiyacela bosihlalo balama fellowship bethe ngembili batoniqhawulela labazalwane ndaseniyabaqhawula lengaphandle kodwa ke ngifise info yinye usinase balase babaqhawula bese ke labangcwele bathini bathi amen basukume bathi amen. Ngiyacela bosihlalo bethe ngembili batoniqhawulela labazalwane. Welcome Market, welcome Mshana. We look forward to fellowshipping with you and growing together ku le hambo lethu lekhona. Sihlalo uMake nasihlalo youth bengicantsi indawo ukugijima bathandekayo in the interest of time. Hallelujah. Nisikhawulele sihlalo uMake utawu. Hallelujah. Hallelujah. Bese ke labangcwele bathini ke? Hallelujah, to God be the glory. Ngicela sibashayele itandla. Siyabonga. Siyamsele njani imbabane campus. Ngiyajabula ngesikolo sami. Andafiki njani. Ngisaya baba. Thank you. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo ukwenza kule nkonzo. Bese ke bazalwane kungaba kuveta kokuthi this week bathandekayo sinenkonzo Ascension Day. Sinenkonzo on Ascension Day which is Thursday. Itawucala nga10 iphele nga11:30. Lokho ukuthi bazalwane Wednesday ngeke sibe khona la emkhulekweni sidawuta Thursday enkonzweni ya Ascension Day. Hallelujah. Sesikhathile ke bazalwane nebazalwane malunga ethu lamasha kuthi nawo atabe asijoinile inkosi inibusise. Bathandekayo ke njengoba ke bese kuvelile ngiyacela ebuholini ukuthi abazalwane bafake on the WhatsApp groups lafanele so that as kuphuma memetelo nabo babe ingcenye yethu. Hallelujah. Bathandekayo umndeni wakaChekenyere njengoba kuke kwavela la bekusolo kubikwa emavikini netinyanga lephelile ukuthi babe akasiyelo lungile. On Friday ekseni bazalwane ubese uyashiya so basenkosini. So ke bazalwane let us be with the family in prayer. Bazalwane sibasupporte ngemthandazo, sibasupporte ngekufika, sibakhuthate materially, financially and otherwise bathandekayo as the Lord lives. Hallelujah.
Nekokuthi ke bazalwane silibandla kusasa entsambama nga5 labo nabaphumelelako bekungaba kuhle ukuthi sihlangane siphindze siyele kaJekenyele siyawushiya live lenkosi nemkhuleko. Hallelujah. Ma details lamanye bazalwane setawulandzela because kuningi lokusendeka, so we'll try and keep the church informed. Hallelujah. Bathandekayo ke bese singena evini lenkosi 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15. Ndawucela sifunze from verse 3 to verse 8. Bathandekayo 1 Corinthians chapter 15 from verse 3 to verse 8. Hallelujah. Sisavula nje bazalwane kuyefika lokuthi bandlu kunale slogan lesithi seeing is believing. Hallelujah. Lokusho ukuthi nangabe uhamba ngaleso slogan leso kuba likhulu lokukholwa nangabe indvo ungakayibona. Ufuna iproof, ufuna into lebambekako ukuze lendvo utoyibona. Manje ke bazalwane uthi ke ungayibona ukhanze ukuthi soba nalesibinzi sekuthi nembala lendvo ingiyo. Kungako ke sitawufunza phase isihloko lesithi buthini ubufakazi bakho, what is your testimony. Hallelujah. Ndawucela lo sivulele iswadi asifunzele 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8. Ngobe nami aninika lokubalulekile nengakwemukeli kuthi Kristu wafa ngenxa yezono zethu njengaloko imibhalo isho, nekuthi wembela wabuye wavuswa kulaba afile ngelanga lesithathu njengaloko uyayivele ishido imibhalo. Verse number 5. Nekuthi wabona nguKefase wase ubona mulabo labalishumi nambili. Emva kwaloko wabonwa ngasikhathi sinye bazalwane lebe bangadlula ku500 liningi labo lisekhona naloku ungikhuluma nje, kodwa labanye sebafa. Verse number 7. Emva kwaloko wabonwa nguJakobe wabese ubonwa ngabapostoli bonke. Verse number 8. Ekugcineni kwabo bonke wathi made wabona nangimi lenginjengalo watala kungesiko isikhathi sakhe. Hallelujah. Singisi sithi, for I deliver to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised, and on the third day in accordance with the scriptures. And he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Hallelujah. Live last magatele bazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thine. Kunalo mhlabeleli weqilongo lofike bese kufika lamagama lathi uJesu wa uyaphila ndiyakwesa bantomina ngobigazi lakhe lingingcobele idlali fayezu itunase lingochiwe uJesu uyaphila itunase bufakazi balo lobhalako ukuthi uyayikholwa lendvo layivile, uyayikholwa lendvo lafunze ngayo, uyayikholwa lendvo layikhulumako. Lobu bufakazi bakhe. Bufakazi bazalwane ngingabekisa ngekuthi nakangafike lomnye aqoqele ukuthi hey besisenthendeni laphana ikuphose kwente katini. Manje ke wena ngoba bawukhona wayibona lendvo nawe kukhona longakusho lobo bufakazi. Lapha bazalwane la sifunza khona nginaka lapha ecaleni ukuthi Paul ukhuluma nalabazalwane ukhuluma ngalendzaba yokuthi Kristu wafa wavuka wabonwa nabantu avukile.
bese uthi ke wefika wababala wase uthi nakimi ngambona kungako anebufakazi ngekuvuka kwaKristu uthi ke lo mbuzo wena buthini ubufakazi bakho ngalendzaba yekufa nekuvuka kwaKristu lapha bangcwele nginaka kokuthi la sifundza khona incwadi yebaseKorinte ibhalwa ngumpostoli Paul ubhalela labazalwane baseKorinte uthi lapha ngibhalela emakholwa laseKorinte bazalwane lelidolobha laseKorinte kuthiwa kwakulidolobha belilikhulu licebile nangabe licebile thina besingathi kule language yanamuhla it was a developed city lokho ukuthi nali developed nje lonke luhlobo lwebantu ludibana khona lokho ukuthi nalonke luhlobo lwetinkolo ludibana khona lokho ukuthi nangabe bazalwane bede bufakazi neqiniseka ngalento labayibambile kuningi kulahleka lokungenteka ngoba abantu abesolo beva labanye bakhuluma lokunye ukhanze ukuthi bona ngenxa yokuthi bede bufakazi lokukholwa kwabo okutawuntenga ntenga incwadi lena bazalwane uyanaka kokuthi uthi Paul leqaleni njengoba ngatshelwa nguleli qembu la Chloe bazalwane ababathanzi bo Chloe ngani ngoba shothi leli qembu labo Chloe lalibona ukuthi kunemonakalo lo wentekako ebandleni ngiyasola bokuthi bawa-raise ama point ukuthi hey bazalwane ake sesinake indlela lesikhonda ngayo ake sesinake indlela lesiphila ngayo ake sesinake ukuthi yini vele lena lesiyikholwako kwakhanzakala ukuthi mhlawumbe letinto ativakali base bayabhala ke babhalela umpostoli Paul ukuthi hey impostoli njengoba wawukhona nakuqanjwa lelibandla ake usisite usibonise kunatindzaba kungako ke bazalwane nawunaka lencwadi icala lakuqaleni ukhuluma umpostoli Paul ngalendzaba nje leya lokukhonda kuthi kwakunala maqembu lakhona lakhathi labanye sebaze basho bathi hayi thina siba Kristu labanye bathi hayi thina siba Apollos labanye bathi hayi thina siba Peter labanye bathi thina siba Kristu manje kuyabonakala ukuthi labazalwane abangayibambi lenzaba kuthi ibandla la Kristu alisilo lemuntu Aqhubeke Paul abhale ngendzaba yeconduct yabo ukuthi iphatha kwabo nekuphila kwabo ikakhulu lapha nasekufika kulendzaba tekulalana bazalwane lento lesibona namhla ticala namhla dakuvele tikhona kwalemuva uyabhala Paul ubhala uze ufika lapho khona athi hey bazalwane nangabe anikhona itibamba ntithibe ningamane nishade ningatohlushwa inyanga siphile esikhatsini lapho khona amaningi lamaKorinte lapho khona labancane nalabadzala abahlushwa inyama manje umbuzo uthi ngabe vele uhlushwa kule nyama nje buthini ubufakazi bakho ngekufa nekuvuka kwaKristu kukhona yini vele mina nje bazalwane kube kuyangami bekufuna ukuthi kube mcoka ukuthi nawutawuma la ngembili uqale usivusele usho ukuthi mina ngingibaba Muhammad umfana kaNkulunkulu ngisinzisiwe ngiyamthanda Jesu lokho ilamlela impilo yami ngamemukela waba ngumsinzisi wami lapho bazalwane siba nefakazi ukuthi vele washo lo mzalwane ukuthi uyamthanda Kristu lokwenda ukuthi kube lula ukuthi noma sowuphondla endleleni bese sesiyadonsa ngelijobo sithi mntwana sekhaya hayi thina asiphili kanje thina phela sibantu bakaNkulunkulu lokuhlupha emabandla namuhla abazalwane ukuthi sigwelela ngekhathi kaSatani ukuthi vele enkosini ume njani manje bese kubalikhuni bazalwane kuyalana nangabe into tingasahambi kahle manje lapho bazalwane uyabhala ke Paul ubhalela lelibandla uzama ukulikonzisa nekulinika umyaleto ngokuthi libandla kufuna liphile kanjani libandla kufuna likhonde kanjani bazalwane kufuna batiphathe kanjani fika lapho khona sakhuluma nangetipho
uthi ngichazwa kulamagama lecaleni uthi nine nilibandla leliphiwe tipho tonke. Manje inkinga ngokuthi le ndlela lenikhonda ngayo le tipho antisebenzisi ngendlela lengiyo kungakho kunale confusion. Kungakho nalabo labafikako evangelini abakhona ikhonda ngenxa yokuthi le ndlela abayiboni lambikwena. So ufika ke la ku chapter 15 bazalwane kungasegcineni lapho khona kwangazi ukuthi ufuna underline lokuthi lendzaba ingalungisa ngokuthi si understand ukuthi lo Kristu lesimkholako ungubani. So uyasho ke lama verse lapha uthi lo Kristu lo wafela tonotetfu njengekusho kwembhalo wangcwatshwa wavuswa ngelanga lesithathu njengekusho kwembhalo. Haleluya. Bese uyaqhubeka ke Kristu lapha uthi baningi labambona. Uyabala lapha uthi wavela ku Cephas. Uyabala lapha uthi wavela to the 12. Uyabala lapha uthi nalabazalwane bebangi 500 nakubo wavela. Uyaveta ukuthi nakuJakobe wavela nakubapostoli bonke labahambisa ivangeli. Kristu wativeta kubo. Leni ngoba kumqoka ukuthi sathi ukuthi lo Kristu lesimkholwako wafa wavuka ekufeni. Haleluya. So yaqhubeka ke Paul uthi nakimi wavela. Lengunaka kubazalwane kokuthi la ngenhla kwangazuthi uthi kulaba kunabambona physically. But now ufunza Acts chapter 9 uyathola ukuthi kuPaul Jesu wavela in a vision because Jesu besanyukile wabuyela ekhaya ezulwini. But lokunyuka kwakhe akusho ukuthi akasakhuluma. Uyakhuluma kuwe. Uyakhuluma kimi. Uyakhuluma kithi. Yebo nawu nenhlanhla angakhuluma in a vision. Nawu nenhlanhla angakhuluma ngalenye indlela. Kodwa one of the easiest ways bazalwane yekuba Kristu akhuluma nemuntu kusevini lakhe. Lapho Kristu atichaza khona. Uthi ke Paul Kristu wakhuluma kimi noma wavela kimi. Naka lapha bazalwane ukuthi naye Paul asesengisoli abetimisele kuhambisa lelivangeli naye athi uyibambile Nkosi yami athi lento ekholwa ngKristu mina ngikholwa ngoba lo muntu lenithi nine wavuka hayi mina leBhayibheli lami noma lelenkukholwako akungendi ngibelieve ukuthi nembala lona kulendodzana kaNkulunkulu kodwa Kristu ngesikhathi sakhe ngekonta kwakhe wasuyativeta. Yase iyashintsha impilo yaPaul noma impilo yaSaul wasuthatha leligama lethi Paul. Uthi ke nasabhalele eMaroma uthi mina am an apostle to the Gentiles. Lokusho ukuthi bazalwane nangabe sowudibene naKristu nangabe soke waba nale encounter naKristu impilo yakho kufuna bese iyashintsha. Nangabe shothi impilo yakho beyibheke ekufeni kufuna bese ishaya u-10 seyibheke ekuphileni. Haleluya. Ngoba thina sitawubona ngani? Sitawubona ngalokwenta kwakho, sitawubona ngalokuphila kwakho, sitawuba ngalokukhuluma kwakho. Nawe sowufakaza ukuthi wayilamulela impilo yakho. Uthini ifakazi bakho? Lengunaka kulana bazalwane ukuthi umbhalo weMahebheru nakavula lencwadi yakhe uthi katheni uNkulunkulu abekhuluma ngetikhasi letehlukene ngebaprofeti bakhe. Bese uthi kodwa kulamala ngegcina ukhulume ngendvodzana yakhe leNkristu Jesu. Haleluya. Lokho lana bazalwane nginaka kokuthi kithi bazalwane vele kunale livi lasimakade lelisindako to understand who God is, to understand what God does, to understand why God is important in our lives, because kunalo moya loyingcwele lohlala kithi losisindako to interpret the word of God. Manje nginaka ukuthi nawuva emagama uyavama Paul ukuthi nakakhuluma njengalapha nakatawudlisa nakatawukhuluma ngesidlo uthi njengobe nami ngakuthola. Uthi lo mbuzo ukutholephi Paul? Ukuthole because you had a moment, you had an encounter with Christ. Wase uyakutshela letinto ukuthi impilo nangabe sowuthethe impilo ekholwa uphila njani. Awusaphili nje sinoma. Awusendi nje anyhow. But uthathisa kuNkulunkulu lo nguye umnikati wokuphila konke. Uthi ke lapha Paul lapha ku verse 3 na 4 uthi I delivered to you as of first importance what I also received. Hallelujah.
Mina kusibazalwane Paul was a scholar in Bible. So abeyifundzile le Old Testament kuva ukuthi umthetho wawuthini. Kodwa lapha wase udzinga Kristu to help him interpret ukuthi nanga bethenjisiwe in the Old Testament wase uyavela ngaKristu Jesu. Lokusho ukuthi bazalwane kuchaza lenzaba ukuthi kuze siloba nebufakazi lokuphathekako lokuvakalayo asinifunze live lasimakathi. Angabi nje ukuthi le Bible ungambeka 10 rand asale la uvule khona ku 1 Corinthians 15 Nkosi yami umfuna eliviki lonke asinakabuya umfundisi next week athi njengoba besifunza ku 1 Corinthians 15 bese ukhanza ukuthi wo nami 10 rand wami uselela leni ngoba le Bible ugcina kulifunza nasina akube ngumkhuba wethu ufunza le Nkosi. Ngakho ke Paul lapha siyakhanza ngokuthi le position yakhe noba lobufakazi bakhe was guided by what the word of God was saying. Nginaka ukuthi bazalwane lapha lelivangeli lokuthi Kristu uvukile kwekuqala nafunza incwadi ya John chapter 10 verse 7 uthi Kristu kuye ngaleso sizathu babe uyangithandza ngoba mine impilo yami ngiyinikele kuze nginaphindze ngiyithathe. Nginaka emagama lashiwo umlengelosi nabefika lapha ethuneni basibatha ufuna Jesu uthi ngani wanitshela ukuthi ngelanga lesithathu utawuvuka. Manje nimfunani lo philako kulabafiki. Leni ngoba bazalwane lelivi lasimakathe liphethele liqiniso lefuna ukuthi thine silibambe. Uthi lo Kristu wafa wavuka ekufeni. Kungako bazalwane nasikhuluma ngelivangeli thine belibandla levangeli uthi nombuzo olithini lelivangeli lithi Kristu Jesu lo waphila emhlabeni njengemuntu lo wafa esiphambaneni wafela ntonotethu wavuka ngelanga lesithathu wanqoba kufa kuze mina nawe sitawuba nekuphila kwaphakathi. Nalo ke lelivangeli sithola njani noma silathi ngani nekuthi silade lelivi lasimakathi. Lobufakazi bethu bese kuba ukuthi ke mina bazalwane ngathi nangiyiva lenzaba ngaqonza ukuthi ngenxa yesimo lengikuso yebo ngikhulele esontweni yebo ngiyaya esontweni kodwa kuyavela lokho ukuthi lenzaba yekholwa is an individual matter inzaba yami naNkulunkulu. Ngakho ke kwefika isikhathi lapho khona ngavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu uyinkosi ngathi inkosi ngiyakwemukela empilweni yami. Bese ubufakazi bami ukuthi hayi ngiyaweva lamandla esiphambano ngoba lamandla esiphambano athi Jesu wavuka ekufeni lokusho ukuthi Jesu wanqoba kufa lokusho ukuthi lokufa bekusempilweni yami ngenxa yesono ngenela kumukela Kristu but ngiyeva each and every day as I spend time with him in prayer as I spend time with him reading the word as I spend time with him in fellowship ngiyeva ukuthi hayi impilo yami iyaguquka lokuphila lokujabula loluthando ngiyaluva lwasimakathe empilweni yami. Ngakho ke nginebufakazi ukuthi yebo wavuka ekufeni lokho kuvuka kwakhe nguva empilweni yami ngoba I can feel him transforming my life because now udibene nasimakaze your life will never be the same. Nangabe wemukele Kristu wamvumela ukuthi angene into every sphere of your life agudvude nalapho bongafuni abantu bangene khona uthi inkosi ngivulile ngena simakathe ushintshe impilo yami, you will not remain the same. Fakazi bakho kutabanga lokho ukuthi Kristu Jesu lo wafa wavuka unemandla eduke kufa. Ngilaka kusike bazalwane nasachubeka ke lo mthandekayo nale verse noma nale chapter ukhuluma ngalamandla ale resurrection. In fact nakuwa kunalama bible anetihloko lapha bhaliwe letihloko tisi first tisi the resurrection of Christ. Bese the next subtopic ithi the resurrection of the body. Lokusho ukuthi bazalwane nangithi lokuvuka kwaKristu is at the center of our faith ngokuthi baningi abantu uNkulunkulu labasebenzisile kuphilisa abantu kuvusa abantu ekufeni kodwa iyi difference ukuthi bona bafa emathamba abo sekamhlophe namhla. Kodwa lo Kristu lokumenta ehluke ukuthi yena ngoba beyindvodzana yaNkulunkulu abenemandla onke asaphila wefika lapho khona ngisho ekufeni yena wanqoba kufa wavuka. So he's our risen Lord, he's our risen Christ,
And that's what differentiates our faith from all other faiths. Khona leti nkolo bazalwane tiyama la kithi tiyame kodwa la sefika kule ndzaba yekufa nekuvuka kwaKristu bese uyabona no asiyindzawo. Le nkolo yethu ithi Kristu wafa. Uthi ke lo mbuzo uyakholwa yini lokho? Nangabe ukholwa uta-understanda ukuthi nangabe Kristu wavuka ekufeni kusho ukuthi nalabafile bafele enkosini bayawuvuka ekufeni, kusho ukuthi nalabo labafile bafele enkosini ngalelo langa abuya yena bayawumbatha imitimba lensha, imitimba lengesenakubola. Nanathi siyawuzuza leyo mtimba. Lokho sikhiya sakhona ngokuthi ukholwe ukuthi Jesu wafa wavuka. Manje bese uyangichaza ke umpostoli Paul uyabekisa uthi lenzaba yalokuthola lo mtimba lomusha, lo mtimba longaboli, uthi kuyawuba khona lolo suku at the twinkling of an eye he shall appear and all those who have faith in him bayawuthola imtimba lemisha lengaboli. At the twinkling of an eye. Ulabo labanebufakazi kuthi yebo ngoba wavuka ekufeni nginikele impilo yami kuye. Yebo ngoba wavuka ekufeni uyayihola yami impilo. Yebo ngoba wavuka ekufeni uyayishintsha yami impilo. Yebo ngoba wavuka ekseni uyangikhulula. Yebo ngoba wavuka ekufeni uyangiphilisa. Yebo ngoba wavuka ekufeni uyangiphakamisa. Yebo ngoba wavuka ekufeni uyinkosi yempilo yami. Ligama lakhe uKristu Jesu. Nabo ufakazi bami uthi ngamemukela yena lo wafa wafela tonoteti. Yena lo bekanganacala kodwa watinikela. Besifunza kuleli viki leliphelile ukuthi uthi nakabhala Paul abhalela beseFilipi uthi Jesu Kristu lo watidzela washiya konke bukhosi weta emhlabeni wathi ufa hayi nje kufa nje kodwa kufa kwemuntu longasilutho kuzata uhamba ehle Hades lapho athasathikiya khona ekufa. So that kufa kungatoba sikhiya noma a hindrance to us. Bese uthi Paul wase uNkulunkulu uyamphakamisa, hayi nje kumphakamisa kumvusa kuphela kodwa wase uyenyuka uyaphakama uyekhaya ezulwini lapho wafike wahlala ngesekudla sababe lapho khona sathola igama leliyetulu kwemagama onke khona lapho nangabeke ekubitweni kwaleli gama donke imimoya donke tintfo tiyakhothama at the mention of his name. And that should be our testimony. Uyakholwa yini wafa wavuka Kristu? Ngithi namhla emini yebo wafa wavuka. Uthi Paul bambona uyababala uthi nami wavela kimi. Uthi lo mbuzo ingabe wena uvelile yini kuwe? Ingabe wena uvelile yini kuwe? The risen Christ. Hayi nje Kristu lekubhalwa ngaye ukuthi the Son of God. But lokuthi wafa wavuka. Kufuneka ukuthi ukholwe lokho. Ngoba nangabe ukholwa lokho, then you believe in the power of the resurrected Christ. And that is the power that gives us the power to continue pressing on. Kuthi noma siphila emhlabeni lofana naseKorinte, thina ngeke letinkinga talomhlaba tisihluphe. Ngoba siyathi kusilele simkhondako ungetulu kwato tongetini. Lele simkhondako sipha imandla. He is the risen Christ. Uthini ubufakazi bakho? Umemukele yini empilweni yakho? Sicale lapho. Nangabe umemukele uyakholwa yini angayigucula impilo yakho? Impendulo ithi I hope you believe that he can change your life. That he can transform you in what he wants you to be. But inzaba iqala ekuthini wafa wavuka. Nakavuka wavuka nemandla hayi ngoba bekede kodwa kwaba nalo gqobo ukuthi kufa abantu kade ngibebakwesaba ukuthi hey nangifa ngabe kuyawendekani kodwa namuhla ngenxa yokuvuka kwakhe siyathi ukuthi noma singafa ngakabuyi kodwa mhla ebuya yena siyavuswa. Mhla ebuya yena siyawuthola intimba lemisha, intimba lengaboni. Ungavumeli umhlaba uqedze uphila.
ungavumeli kwesaba ukuthi kukuvimbe ukuthi ungamemukeli Kristu. Ungavukeli itimo ukuthi tikuvimbele ukuthi umvumele ukuthi ayishintshe impilo yakho. Ungumntwana kaNkulunkulu kodwa wathela ukukhosi wehla emhlabeni watofela mina nawe. Khona thina ngekholwa nguye singabi nekufa kodwa sibe nempilo kwaphakathi. Is the reason Christ. So ke kube bengaphinze ngibhale lencwadi bengingasho ukuthi noma sathi Paul and you appear to me also. Nami bengafaka legama lami nelakho. Ngithi nathi siyambona uyaphila. Athi lo mhlabeleli uyaphila kimi. Angaphila kuwe. Uyisima. Angaphila kodwa kaya ngokuthi uyamvumela yini. Ngiyacela ukuthi umvumele. Ngiyacela ukuthi ungabi nenkani. Lenkani le ayifela. Kodwa yakho kube inkani ukuthi I will resist anything and everything le namhlabeni kuze ngizuze naku Kristu la ngibekele kona. Ukubekelela okuhle Kristu. Mebukele empilweni yakho. Nawe ube nebufakazi ukuthi uyaphila kimi. Ngiyambona imihla nemalanga. Ngicela sisukume silokhuleka. Uyaphila kimi. Nekuvuka kwaKristu Jesu ufakazi bethu ngoba ngalokufa nekuvuka kwakhe wasipha amandla ukuthi nathi sibitwe ngekuthi sibantwana bakhe. Usinakabhala Paul lapha ubekusanga Adam ukuthi Adam abebunjwe ngemhlabathi kodwa ngenxa yekona kwakhe kwavela kufa. Bese uyamcathanisa naKristu uthi Adam wesibili who was born of the Spirit in order to give life. Uthi ke Kristu lempilo lenginipha yona noma lempilo is available to all who believe in me. Uthi ke namhla kithi bazalwane asimkholo yena. Asimethembe yena. Asihlale kuye. Simvumele ayisebenze impilo yethu. Nasitamvumela sitatibona siphila more and more, becoming more and more like him. Kodwa kufuna nje ukuthi sivume. Futhi bese siyasho ngemlomo yethu bazalwane singakwesabi kufakaza ukuthi ningumntana kaNkulunkulu. That is why I appreciate myself group lafana nalawo. Because it's easy for someone nakafika emvasa vele nje abe part of the status quo. Kodwa lokuthi bakhona is because ikhona lo wavuma ukuthi ngiyawufika phambi kwalabakholwa ngomvume ukuthi nami ngimkholwa. uNkulunkulu utayisebenza impilo yethu ufuna kwenda lokho ukhona nalokho. Mandla akhe akapheli futhi. Ufuna nje ukuthi thina sinikele. Uthini ifakazi bakho? Uthini ifakazi bakho? Bambe ukuthi Kristu uyaphila kimi. Angaphila nje. Nangabe uphilile. Ngicela sivale amehlo. Nangabe khona lothi nje Nkosi ngihambile endleleni kuningi lokwendekile. Kodwa namhla emini ngithi nje Nkosi ake uchubeke usebenze impilo yakho. Ngifuna nami kuba nebufakazi ukuthi nembala uyaphila kimi. Sivale amehlo sonke ngicela ukuthi uphakamise isandla la ukhona khona. Sitokhuleka kanye nawe. Uyaphila kimi. Angaphila nakuwe. uJesu. Now nebufakazi. Ngicela sivale amehlo sikhuleke. Baba wethu isenkosi yeJesu Kristu siyabonga namhla emini. Nkulunkulu wethu engcwele umsebenzi babe lokwenteka esiphambanweni.
kuthi babe noma bona bebacabanga ukuthi bacedzile ngawe Nkosi baze bacamba nemanga kodwa wena Jesu Kristu wavuka babe ekufeni Nkosi wavuka nekhiya babe lengcwele tekuncoba kufa sibonga babe ukuthi namhla uNkulunkulu lengcwele ngekukholwa nguwe simakathe we have access to that privilege kuthi babe kufa akusasiyo ingcenye yethu kodwa thina babe sesingcenye yekuphila hayi nje kuphila kwalamhlabeni kodwa kuphila kwaphakathi siyabonga bakwethu lengcwele ukuthi njengoba wativeta babe kubafundi bakho nabo Kephas nebalandzeli nabo Paula simakathe solo uyativeta namuhla uNkulunkulu wethu lophakeme naba abantwana bakho Nkosi baphakamise tandla uthi Nkosi ake uchubeke utivete nakithi uyigucule impilo yethu uyishintshe simakathe ibe ngiloko Nkosi lofuna ukuthi sibe ngiko siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi silibandla uNkulunkulu wethu engcwele singema babe ukuthi noma timfundiso letinye tikhona kodwa thina sime sithi ours is the risen Lord who died and was buried and rose again, who ascended unto the throne in heaven, where he seated on the right hand of our Father. Lithi livi lakho simakathe nemntwana wakho Johane yena ummeli wethu. Baba lengcwele we tap into that privilege this afternoon babe. Sithi ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu wethu lengcwele lesikholwa ngilo sithi baba wethu lengcwele kucula impilo tethu baba wethu lophakeme. Baba lengcwele imihla nemalanga babe siyatinikela kuwe ngamunye nangamunye lokhona lapha simakathe sithi yenda babe umsebenzi localile empilweni tethu uphelelise babe ngoba wena uNkulunkulu loshintsha tonke izinto kuningi simakathe bantwana bakho labadibana nabo imihla nemalanga sisaphila kulomhlaba kuningi babe labakuvako nalabakubonako lokunye simakathe kwenta bacabange kabili ukuthi ngabe lokukholwa kwami vele kungiko yini kodwa namhla emini babe siyagcizelela sithi nembala wena uNkulunkulu lomile kuze kube phakathe lo wathumela indodana yakho leKristu Jesu babe leyafa esiphambanweni yavuka babe yakuncoba kufa kuze thina babe lengcwele singatawu bane kufa kodwa nasikholwa ngiyo sibe nekuphila kwaphakathe sesiyathandaza uNkulunkulu wethu lengcwele namanje emini ngamunye lokhona lapha simakathe siyamnikela kuwe sithi chubeka uNkulunkulu wethu engcwele wende umsebenzi ophelele empilweni tabo baba wethu engcwele impilo tabo tigucuke uNkulunkulu wethu engcwele tifananiswe neyakho impilo simakathe ngegama lika Jesu Kristu uthe wena Nkosi thine sikhanya nesawoti kulomhlaba baba wethu engcwele ngeke sikhanye ungekho kithi ngeke sibe nesawoti babe ungekho kithi kodwa babe thine sitawuhlala kuwe imihla nemalanga siphakamise Nkosi sisinzise baba wethu engcwele siphilise uNkulunkulu wethu engcwele usigucule baba impilo tethu kuhamba kwethu nekwenda kwethu nekuphila kwethu ungafani nayitolo kodwa kubonakalise amandla akho siyabonga baba wethu engcwele namanje emini baba enhlakanyelo uNkulunkulu wethu engcwele bantwana bakho phuma babe nangamunye lokhona la sachubeka leliviki baba wethu engcwele ubeke ube nathi usihole usigcine usiphakamise lapho sikhona simelele elivangeli lakho simakathe singabi babe nehlazo lekufakaza ukuthi sibantwana bakho kodwa baba wethu engcwele wherever we are we proclaim the power uNkulunkulu wethu engcwele of your name because you are the risen Christ. We thank you Father this afternoon in the name of Jesus Christ uNkulunkulu wethu engcwele uthi wena ukhona na unathi babe namhla emini sesinikela babe nemndeni wakaChekenyere baba wethu lophakeme uthi uNkulunkulu wethu engcwele nakulesikhathi simakathe wangathi babe kukhumbula ukuthi noma umtimba sohambile kulomhlabathi kodwa labo labakholwako bayawuvuswa ngelanga lekubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu nanathi babe nangabe sisaphila nathi at the twinkling of an eye we shall be raised and our bodies transformed to be like him. His name is Jesus Christ. He is our Savior and we believe in him Lord because he is our God who fulfilled all that you have said in your scripture. Uthi babe uyawuthumela babe Messiah lo nguye loyawenda konke babe according to your will and your perfect way. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi Kristu Jesu ukhona nakithi namhla uyaphila. Siyathandaza baba wethu engcwele uthi asachubeka asebenza impilo yethu
nathi babe singaba nebufakazi lobugcwele ukuthi nembala Kristu ngimbonile uyaphila kimi. Siyathandaza Nkosi yethu lengcwele namanje sitawuphuma ngamunye nangamunye babe meet us at the point of our needs for the glory of your kingdom. Wena Nkosi lokwati ekusithakaleni nasekufithakaleni sithi uNkulunkulu wethu engcwele ngenelela babe empilweni tethu. Thukuse babe tonke tindzawo babe kube bethe nayinye indzawo babe lente kuhlandeka lokuvela kuwe. Bawe lengcwele nawe wente kanjalo uNkulunkulu wethu engcwele impilo tethu babe tawukhuthuka ifane babe nempilo yakho. Siyabonga baba lengcwele namanje emini uNkulunkulu wethu engcwele konke lesekwendekile endlini yakho sithi baba lengcwele ludumo lonke malube kuwe manje kusebe phakathi. Amen. Siyabonga nelivu kaNkulunkulu. Ngiyabonga abazalwane ngokubambisa. Sicela Mama Mohammed asibhalele, asithandazele, asibekele lesonto satohamba ijika. Amen. Singumndeni wakaMohammed, sicela ukuthi bonke bazalwane kuna inkonzo yey'nyanzelo sisengcekulu njengathi uNkulunkulu yena lona igolide nesinika bazalwane anganihambela in his own special way. Noma sekunasilo leli golide bazalwane leli lanipha lona kodwa nje afeze leto naleto didzingo bazalwane leninalo wethembekile bathandekayo siyamthemba ukuthi endaweni kanjalo. Amen. Baba wethu engcwele ninamandla wonke siyabonga Nkosi ngale nkonzo lesesenzekile. Sibonga ninamandla wonke abantu labasha abavusile Nkosi kulesi sikhathi ukuthi babe yimicibisho lokulaleli bandla ngegama likaJesu Kristu. Siletha ngamunye ngamunye nangamunye include emakhaya labasuka kuwo ngamandla wonke njengathi Nkosi bangaphuma nesibusiso sakho. Isandla sakho Nkosi siqhubeke sihlale uqhubeke impilo yakho. Ubonakala uNkulunkulu wepresence yakho kimi. Abonakala Nkosi baphila ngendlela yakho ninamandla wonke. Wonke kwabo wonke Nkosi kube bufakazi ngegama likaJesu Kristu. Ewabo Nkosi amandla ngeke baze bakhona. Kodwa Nkosi siyakwethemba wena ninamandla wonke. UNjehova usiphisa ngebrother. Hamba nabo uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu Kristu. Babe ngilokhanya babe ngilosawuthi ngegama likaJesu Kristu. Abonakala Nkosi ukuthi baluhlangano olukhethekile ngegama likaJesu Kristu. Ekuvakashile siphethe babe ngcwele. Uba nabo ninamandla wonke, ubabusise ninamandla wonke. Indlela yabo ngena kwabo nokuphuma kwabo Nkosi abusiswe. Basajika uNkulunkulu wethu. Sikhulekela Nkosi indlela lenhle baphephe. Bafike nasemakhaya Nkosi baphilile ngegama likaJesu Kristu. Naleli bandla lakho Nkosi sisaphuma nelivile saqala. Sikhulekela Nkosi isibusiso sakho. Nensando yakho Nkosi ukuthi iphumeleliswe nempilo tethu. Thatha Nkosi indumo lonke ilunga lwakho manje ukuze bembona phakade.